Siya ni Francisco Adriatico, tagayo sa Norte. Nagtawin ako ti 54. Ti trabaho, ag tariman ti motor ken ag vulcanize. Idi 1970 nang rugay nagtra 1976 agtar tariman ako ti motor. Ganidad damo na idi nagtrasikal idi. Idi kuan nagtarema na metin ti motor ken nagbulkul ka na sakon. Idi 1999 barangay Tanon da idi adda ngamin nirana nga nagririri ti barangay mi ket binaunak ni kapitan mapang idi napang kami nagkapeje da outpost mi di barangay outpost mi kay kuna ni kapitan agsubli kay to bagay tuloy na nagririri kuna na di parang subli mi agpadaya at dami nagtricycle kami nga naglugar ang tricycle at dami yung tricycle nga nasaba mi nga kastunay paspas na so dayen di pa dinong pa namin yung naglugar nga tricyclean kaya dito sagak nga kuhan ito niruwar ko so metin na kuhan na diskrasya metin so dayen di pa diskrasya ko na kaya nagitimi nakakadwa ko nga tano din ito nangitarayin na kami yung hospitalin. Manibot idi nangrugi ako nang agtariman ti pol bale kwan pinaggidang ko ti agbuto agtariman ti motor ken nagvulcanize. So dayay nalakapala ti kuwedi vulcanize idi tan nalamom nalakalakapa mela ti kuwedi ti gasolina idi so dayay ta 1976 nangrugi ako nga nagtariman ti motor ken nagvulcanize sa payen ta kwan. So dayay ti nangrugi na idi 1976 nga na ti tatanga tawen agbulbura sa palaeng. Ditulatan na barangay ditulatan balayan ditulatan balay mi tuyen ti pagbulbura na sakon. Dami basit masapula ta tiko dagila yung basit mela ti tadagiti magpatpatriman di motor kanya ti panagbulbura ko di basi palain tanalakapay malati magagatag idi. So nga dalat tami basi nga masapsapulak. Nga isuti nurunong ko nga para alamit ti pagbiag mi nga agiina. Yan nagiti ka kana idi. Nakaneme dayjay nasapsapula iti nakaneme ta urunong me ta kami me unay nga gastador. Tatame na nagi nasulatan od dalat tami umay pabulkanes nga basi-basi so dayjay ti kuana marunong me dami at marunong ko bati-bati nga mabulbulkan sak. No tinal daw dalat dami umay pabulkanes nga mahang diretso tadalat ti kadwa na ngamin ti Domingo ta mo ngamin dagiti dadati sentro. Awan dami ti Domingo ta kuan dami ditoy balay mi to may da pagpabulkanisan.
So nga nunod dalat ta may problema nga nusara ta meta vulcanize na uri kasto ti kasasad kon.